Akwande mbukeli ungakhohlwa usabukele iYouTube uNzunza nengikhali zeBossa TV. Namhlanje sikuphathele imisebenzi emihle eyenziwa ngile kutani yakwaNdebele uNzunza. Unyaka lo solo uthomleko nonyaka ugadengileko. uNzunza ukhambe waya esikolweni isakhe primary la akhambe ayokunikela khona ngamanyathelo abantwana besikolo. Wabuya ke uNzunza kwathi ngalo unyaka ugadungileko wathinga lapha esikoleni ekuthiwa iAndisa Primary School esemabuyeni wayokunikela ngama school bag impekana zabantwana. Usaselisokana leminyaka emasumi amathathu nemihlanu 35 years. Kanti ubelethelo lapha eGamel Refer B Gamurwe ngesifundeni seMpumalanga eDr JS Moroka. Unyaka lo uNzunza ukhambe wayokupha abogogo ingubo lapha eOld Age ekwamhlanga lapho afike khona anikela abogogo ingubo ezilikhulu namasumi amahlanu 150. Wabuya phezulu kwalokho uNzunza wathinga esikolweni iMurwe lapho afike anikele khona ngama sanitary towels inhlambezisi ebantwaneni abangahoniko. Ungumvumi onehuluphelo hle emvumeni, ungumvumi othanda ukuhelebha nothanda ukusiza isizwe lokho anasihlokeleko. Sithi Nzunza